Bella corva doji, Gamere baro bella bella corva jo. doji, Gamere teo bella kalabo. wo doji, Gamere baro bella bella corva jo. doji, Gamere teo bella wo kalabo. doji, Gamere baro bella bella jo. corva doji, Gamere baro bella bella jo. wo doji, Gamere teo corva doji, kulini. Tana bella kutira corva kula doji, kiri yo. bella Kira wo doji, kulini. Tana bella kutira corva kula doji, neba. Ni teo bella kalabo. corva doji, Gamere baro bella bella jo. wo doji, Gamere teo bella bella jo. corva doji, bella wo doji, bella corva doji, bella wo doji, Ni baro bella bella wo. corva doji. Gamere teo Bere tola ken majini chia de ko no bieno ka ene ki ngej mo tam bere tek me ro pokkel wak in ma ti wo kenyo wa fo ma tek always in ma bere kenyo ma winyo ngoma ki baro kan ki tam ma ine choy baro kan bene bere tek olo to nan ke winyo gero mo bere tek ker me go bere choy kenyo chia wonen kero fo ni kere neno matin ko no wat neno self chen kero wo bere ga neno ga chabero karo bero wal week mental health awareness mo berga po ngi yan ben pen gena pe ta ol to waneno yo me kon lo wadwa magati karo ket ko ma magi na ma put pe yakwa cha ko no ngene panelist mo kana man kon ga bieno ga wadi tung bor gi ngej mai kan ma ak boro ka erni ka che winyo gero ma gur ko me nyo chok ngere nene cher no ngan maram ko nin to tola dakta ma megi cher nan dakta nye winta ma megi ko e fine tam ma be ma cha mu kene yo me treatment so gimo waji ka ene don't take it personally when you my phone per ta gera wa phone no now la bon barkar wono wa cher kel parno so kwa ke ne wa cha ma de ke no o kara par bit me no ento pe bala kita pol kar waji ka ne juma don pe olet ki gala gala ye so wachir wonate yumate wa wan neno ngo mate ka ene parles tie ka ene ma beja dada wange temenya menya ma oroto dano timo research gu timo nga no go cho no tripping la pom para kar wono ana mor wono wenga now angene watie ke topic matin kono tie pepe ka tie le kermone self man en kono kada duwa lemme paje don kono ne wano komige keni kono ya pangeo kon ngaramo gonye ne mabe bieno gonye ci wego bene waneno ken ma foni woro kede anene la bon balo karno wachiero wonati yumati we po bale wachar maduong twal dakta wa chaki bodin dr Caesar bien ko emete wa konka en bien chapian mukaro wamio phone maber to almadok yo metuo wich ngo madong kono kelo rong era jam chalo self gine kigamo kan mangita woni opora wa ko mere kom phone matie data jole mata Apo to al Jimmy, ki apo panelist wing magitie kan. Kino amor un wak du jumau tia winyiwa. Tin wabede kilok me atwo wich. Ento tin de watie ka loge kum kin me jueko self harm yo wek down po bet ka wan kum ke kangi. Topic ni topic magine kelu la peñ ma pol entro la gamme no yeah angin kon down be peñ pol entro la gamme no yeah donc amiro chakoni gina ngom wat gelo ni miro ki gang ti madana wan ne kede bien ka dana wan ko ke ken gi chakani o ma rat to twal ma gok nyodong gitwer kwanyu ko gi ke ken gi donc report ma WHO o uchoyo in 2019 kwajani all over the world down my chok million a chel kolo the precise figure is 800,000 people ma ge to wa ke mwaka mano go wan ko ke kan ge ai kawaneno tin watet logi pi region wa ma ya chulni ma gin no ni benetika time donc report ma ti kede proberu report ma wong nyo be ma chalo research ento report ma a ki newspaper
my a bit out of date kichoy in 2001 2021 mao no wajinia report no why dana para beach ye chwa reason ke kan no gu kwanyu ko gi ke ken ge kidong ge medeni ni chake mwaga eliberio ki kibchel 2006 dana maramu mi ngwen ki pierio ye chuli mago kwanyu ko ge ken ge anyuri gin man tiga mede yeah chuwero well kida tiga time kam ken ne dong tiga time ye chuli bena wero tin no lo ni walorikum ngo magidwar timo megengo et down pego bet ka wane ke ken ge atamo no ni ka nen kong warga mu magi choyo ya no editorial of the lunch said mom ma tirnio kiti ke yele wilo buduji ni ke gang wek pedano bet ka wan ko ngi totwal yeah donc ma wieti kiti ya tamne ki nenu gina ngoma dano timo me wan ko ngi chi wa timo ni ning wek gine no pobeti kar ma yam chon no dano wan ko ngi kingo ke maroka ka udonye maroka ke ker maroka bere mo sidong en irma a madunyi enong yuen si man kom be sik don la ka don ni mar kamir bet ki catalytic in converter we pe da u bet ka irma mal reju to al ma 12 kilo to ay kidong dano ma kwong nyogi ki gi monyo yat chalo overdose si ben sik do bin kom be kin me ngo chat yat chal paracetamol dano ti kede mono kain chiero ka will start paracetamol no ga premier will packet maromario makara rio pen ka kar ka ino ni chino ngwe kelo gong chwenyo in gong nye mir tim wando kumi ke keni kidong kamaraj madan gong nyo chiero ka nongo yeto poleki ki geo ki kero ki gingi o wek pedano chiero yo tutwal nyo ki kero CCD camera so jemo pol madan gitiga timone kidong kinoni helpline konyo kadano ka helpline tie madan romogoyo chim wek ulu gu go duru monu ben twer konyo yogo doge si jemini nuni be si don wano tamo chalo committee metar baluni jo ma twer konyo I actually me ko gine ene jo mak luo gine village health team pien kin gitire te der dog gen gitie ma it gitwol me winyo ngoma tigati me gin mana ngi ka ken ma a winyo o te me ene ni ipade ti jo mak luo gine Northern Uganda Medical Mission magu chao clinic which are away in 2013 chi gin gunenoni ki clinic nenoni could not hear doctor chill your professional nyo adera ngwen again chi could not take norgero chi ku tamni mir gi fun village health team we again gu got ki fun dano chi gu fun village health team naga dano mo gu fun ubino mi chel ki pieri wa dek kolo magufonyo gi man me konyo ti gene man yudeni o lok me fonyo a bile sal timi twerte me dori gen twer bini number mano pol ma twer konyo dano anywhere tammy and one right mir wa fonyo bile sal team lok me to a week to twale en lok ma tek enini me jweko a wana madano twer tim ikum gi kekengi
Now, kwa weka kuman weka mi kar kidana megamo. Ini da abi med lo keda koni the chen. Better tall, doctor. Again, my dog look myself, amen. Tie very sensitive. My noni, it don't, it guy ori mo kane noni dana mago kwanya kwoge nyo. Go temo kwanya kwoge tie Paul. Now, in meti wako Kenya. Nene petit bot in gen tie bot dana o duju Paul one in a wangin tie guru komba. In a waka chamo kene. Kenen walogo no wa mia wang wekine. Yan no tie maguru chwinyo de tuan. Endo kenen tie guru komin. Nene itiara winyo mane puonj ka bukan ka puonj rom no gige mano bod daktari nene no kar machielo winyo kan bod daktari wala nan yo mukene mano romo konya in ki ngat matinget in genati gen la dir siza public angeo in tiyo ki dano mokaro ki kwa matego do olo to bene romo konya waka in pian kitung borwa jumukar pol dane wew kar ke ko igini ante noni dana pego no yo me fonya no yo me you with well olo to tika dir dana toilet and man me one comment kunya ngo matie me ramio ke lwa well olo to wachiro wanero bene kache romo konya an romo konya ngat mo ken mati wa kucha Umar babik wa kelin kain yo bine metiwa Yeah, and for to 12 Jimmy, panelist. Jimmy in the one of the year don't pick out like a bit on Romaria de. He appeared at take Darm Yuruni, Jim one tea Logona Kanye, Bill Machalo Tam, Bill Machalo Jim one tea concern ye. Bill of the experience Mawano Bill Kere, come on over to you, my papa. And to Kagimo team in mirror chalo coin, me 2 weeks. Era mo chero doctor ikome ma romo konyo in eno one pa romo mio solution mo ni watigi yo mo me konyo dan wan mo miya machalo tam gi awareness both dano so actually in mo ti lo ne ni ti ma tek me ne ni ngar mo ti ngiri ma miro konyo miro cherno both doctor mo ne ati but while we are concerned ni jami igini tikin dano mirgi nen loke mate ikid yo mo ken ma in tomo timone ikin gang kuno in LC5 LC1 district officials MPs ginga gini kid yo mo ma romo konyo gi ko doctor we go obun nga kon ma miro konyi so je mana bela timoni in the region in Carmona like i Congo dan East Central African Republic. They tell them Matino go to the repair of pool. But in summary, I don't know why any one egg in duchu equal one many in duchu any. What tig distress, what tig gem matego madiewa. But Germany duju madia one a docu to me which tam get them duju me a team, no me a team teen, no me a team dri, no me a team ikuni kumberi, both down me a congi. Germany duju which I eat you. Or da kama ana wuro ye ni duju dano coping ma papa ka indicate dana dira ngwen mo the same situation mo ni mano technically look me pero me to pero me luen pero me ngo gini dano coping ma papa itina yam elare mago dugu gi gini magi gi julu gi mot eni jomo ko ene tie do wa docteur mo angi mo tie mo do dentist and mugu tie ma the coping mechanism is so low ma doko balo ma romo kelo joma pol go go temo kwanyo kogi so pire technique katika in pay doctor ikin gang kuno wani no kiriyo mo wano romo gero gin neno gin en mano football dora chatwal ma o i wano kum dano si kiro doctor wajani village health team nyo in la mego money ma itigan kunyani yo muti ma in romo neno ni ngat enine cha peti gine peti ko kita na no ko kere gine
total. So you can then give you more mechanic. Jama dek ma mero tiago ne kere kanyin ni look me to which gine resources pagamente your resources made district giga gine knock to 12 put pay agi kere ye enough gine resource me konyo gine any donc bene research make timo futima knock to 12 o wero one more kere from the peace building angle pian no len cha mo kene ena kele distress egi me pale pujo wero wati temo neni the nexus the connection between mental health and peace building wero temo nini jama dek ma tikere kanye ni mental health the resource me kita na daktar wonen statistics dana nok total doctor ma konyo lok me tu wi kinok bene en pinok pa doctor ma megwa chalo professor Kennedy gini pole dong wat wajane o gine daktar tu wi mo ti America ku yukel konywa o daktar tu wi mo ti London ku yo bino o konywa ento kon ini mi keto research ma wana timo gi experience ma ana tikere ni kon ini kape ngat en yo bino ka o kelo mere kit chang pa tu wi mo ni mano na gengi tiyo kele gi kama go agi yeni ma pego neno the kind of spiritual connection ma jo dano mo ni tikere kamon mo tike yeni chi chang pa tu eni doctor. There is a connection, there is a context. Kamon madano beri in one kamon ma share Congo, is Central African Republic, kade Uganda gi endi. This stress madano tikere polegi interpreting in terms of spirits. And in ma what be the peril in one ngati ka chel and megan in nature kwarwa ite punishing one. So there is a spiritual connection more mangar mo te waji anong gin any jemma rajti time koma jemma bejti time kom dan mo kene ngoma raj keda kali kani wachi economy peti mo be government peti amio teach mo be botan ko ngagini all those are excused pole no doko come kene gina kelo self army eneno ni peneno ni gin in pero in ti kinmono government no mi met kere teach chingdano you know socio economic gine no becomes a second gine doko ni ana tigi lak right atigi jem maraj wero self doko very yot ma giri ma look ene waramo logone pikar ma laj bat ma giri ma ramo wajne ena ini one come then becomes legitimate. You know, violence becomes legitimate because you know the time wachi kit gina ngo ma anaro timo ne me pleasing and spirit mo no te believing yani o wego pol kar dong dan rio en kono bora joka rio kono ba so the whole idea is ni there is ka daktar ma miro kono da miro ko yang the belief system pang mangat mo tikere ma no foot pay chao mi diagnosis men kon mi gitim ngo jomo ken ti ma ka eno believing in spirit money but spirit ka gi performing gino money any psychologically he becomes relieved ni anong gitimo gine yam ikar machon ma wigi wati mun Joyce would know this gibino gang regularly ma waji gichaka yibukum this idea ko ni me wang ko ngo ini kalu machi gine that those kind of rituals pege wachi satanic gine ko those kind of rituals okonyo dano ma neno ti exposed to violence o Paul Jomo Kennedy mago the Second World War they've actually become quite successful but Jomo Kennedy pege timo gine they became so distressed ma the best thing for them was smoking and and drinking. So what I'm actually saying is the kind of the modern medicine and medical treatment more tikereni. Jomagi tigi diero metimogin egini. Mirgo nendo twal the spiritual background pangaramon.
I have found it's actually very strong. Young people may DRC, may Congo, may South Sudan. In fact, in South Sudan, Poldana Tamani, and Miami Wajala Kwena Wachi Kidimoni and Children Mochi. It's not Nikidi and Children Mochi. There is an element of withdrawal to spiritual giving. Kada merani jemo badana dana in Ramatim don't pay for them. The best thing is to try to create a spiritual atmosphere to defend themselves. And that is why self-harm becomes very easy. Nerodano becomes a legitimate force to use because of that mindset. Betal this is kira winya wari gana nani ya chere and what take a sharing some of our personal experience mane noni one wakar ki yanyo what jumatiu in that field but not here kira wina na mention sisa wa foot pakelo and kind now in my free joining for one ko berine log matien self amen madak no ket matua which kache nen ngato mai kan ngere matie ka karo ki ket ko man menen ngat man ko no la ka per terne ino ngat ma ramo mio ko nyano ni aneno Dr. Freddy odong tema ok ka ene Dr. Freddy ka ti ready chi no cha mikelo yeno bene kan now November matiri ikom ngoma sisa wade ene kache ngan ma karo ka mo che chero gale okuno ka udu pajo you ngo magetimo kere no that spiritual aspect man ne no oloto we ngat ano pie we jumagang ben no pie there's something my actually pol karo nano ka ngar du gang nyono tongwena dogdikal I never understood the concept but now I understand ngomo wero getimo kore gan pien time command ikarma ana bedugo pajo bana ci an ke yum punya mor bang waja te cher ka aging dong dan nga ke joka chala tio cher wiya chung pe kar ka mo dak deng de kal ci ya cha ta ma ngo wa dok ke tir ya na dak technical but this one now what actually explain ngo man no pien gwen ti kelo gimana mai a ke chen ci gwa pajo in mer pir gen mere bor gino don kaino now enene gen mo wa an get tim kar ko man pitian lo kere this attachment one what kere believe one what kere olo to wa ben a ko me ko cham kene Yeah, yo yeah. kiro wa Look on Jimmy, we can't don't do it on one of Kenya. abe ben This is where research no one check on is really important. And then this missing the kind of intrinsic relationship with the spirit world. If you're a doctor or if you're a religious person, you can dismiss these things out of hand because what is the relationship with Tongan or Inyon and every carol? But you really need to know that is the only material madam gang. Very precious monomil dan cham you kumgi, but it is being done to address the mental stress mo mga tikere ni. Yung mga community mo tikere ni ngat kwene otimo ngo kuno mo wan pa ni just to welcome nga again. So to me, I would just say ni kaya wachi nyong tong kweno kuno ngo it becomes almost like a silly exercise. But this is always total lack of kind of this intrinsic relationship madam tikere with the spirit world. better sisa ana fo matera de now la bon balo kar wono o wa kong don wa kelo wono Dr. Freddy Odonka en wa bien antipajo do antika nano ngo matika time en men tiu in department me to wi ano ke gam kan matika time chalo self am en matika nya ken ping oloto around me no wa little bit of more insight como mati ga time pajo kucha ma in kai tik Wako Kenyo, my Romeo la penyo me bo Dr. Freddy Odong, nane equal chao, make me la penya ni okoni. Pangyo kache network pa Dr. Freddy Tima Ogena, piana no chele da ho ruenyo ka ene mana. Dr. Freddy ka gen ka yek duane ka win kache gena, wa ngene tiga winya no.
wa mi kar kila dia diben wa ko be kon ke Dr. Freddy ken mano wa yu pe kai but pechet kama wa yen yo Apo mekel Jimmy. pa kana Apo Jimmy now ma put pe wa chero kina kilo megina mati studio. okay Angeni ti winya. tiga winyi wati winyi ya wati winyi okay kong nen kong Okay winya. ti delay ma ti manak Okay. ter ya wati winyi Ti delay makija ti manak ter but network nen bed. nen ke lo Trend. Okay. Ana foi tara palu. Foi lumegina ki megina mang ti studio. Pia gala pim network. Well, video bagi komen. Nya dongil, nya dong, mana nying ne paju. Ana tie data mana lokum to which da tie paju kan. Tien ti wati nya ma piera tek lok me self harm. Yo mapat panadang kwanyo. Mikela wane komge. Ma winyo loko yembe de. Miara duk dong komale me Uganda kan. Wangi ngoma wakarge. An mabe ana beru ka timo maber ka konyo ko yup mo project mo beru tie kan. Ma wat mo partnership mo mati. all right okay network enne kala dit Dr. Fred du ka enne wanane wakelo ena du metek ka wano network chero ngol en ki yene en per matie gan ku cha per madir lo my network en professor wa kelin kan kon ken mo ko Dr. Freddy du ni ana take a do but take a connecting for it but can I count to chi wanana wa medicare Yeah, so muko kang mamero wajuki dar magiti kanana wagi kabir mapapare wilobo ni ngoma wan walo kan tie pimiu ngej dok bene petie wan po walo ko macharu daktar mit po wich wan wamiu ngej kin ma wan wangeu kede ka in lok makuman uguru kumi in mire nanni ini chero e dakta ka ini tigulu ini rom chere odiat madit ma kama ini rom no daktare ma gitigi ngech ma be ma girom konyo inu yoro nyo in bene rom chere lo ke la remi nyo ki dar ma ini geno ma ramo nyuti yo mukene ma ini rom no kon kede bad wa waju ni dano duju magitigi pa ma papat machalo tu chwin mano chwin go to mano kidje makela yele kwoge giromo no kony man gima pierta ni kony tie madano ma giti kar ki pa ma papat makela yele wigi giromo no ne chida naro anaro dong dak tau duogo chidong wa kong dak adua ko bore kadong ana biduga le chen na ona poi ayelo pe dakta kong de dugi network ku make out chuma be kan mere lo ko bien ka aya mere nyim dakta Doctor, panga te wunya. Pen duan pati akate unfortunately. Onyo bene iromo kwanyo video we go bet audio we can chalo call in ka chen gen. Pen video UI network da no mer mate tek la ker mani ka audio kan romatich mabe.
Dr. Freddy, ite winya mate. Okay. Professor Nene bien kong ne tiang. Yes, okay, so wak dong ana mete kong manu doctor tika yupeni ana work mete. Chidong ana belogo kitmanen tizo berka logo ni village health teams ludero ki lutela magiti kin pachi ki luponye magiti gang kwan ai roma papat grau mio kony mapol ma kony igi magin gimiyo ni romo duago chen a lok me tuo wich pien gin ma piere tek ene ni wan waromo konyo dano wani ning magitieki la nyot me tuo wich chi eni ni ten loke ni wan miero wabet ki ngech wan miero wabet ki diro wan bir miero wabet gi kit wamoni ni ma romo wego wan to wang'eyo la nyut me tuo wich keken ento watigi diro ma waromo konyo gi dano wa magitie ka experiencing peko ma romo kele gi tuo wich wek wa konygi unyo wa nyut gi kama kony romo nong'e iye ma eni ni piere tek tutwal chi jeme adek gini piere tek ma achiel ene ni machalo village health team machalo la tela machalo la nyodo machalo la puony wan waromo miyo ng'ech bodgi ma lupeki la nyut ma romo weko gin gi ng'eyo ni gin moni ni peti maber ma tie machal la nyut me tuo wich onyo tie machal la nyut ma romo weko ng'at moni ni wan ne kekene ti man egini pire tek ti mier ben wan wang'e kidara ng'o ma giromo timo en kit tich ma wan wati wacho ni mebedo mental health first aid kidano ne mier go bed dano mani ning ma chel ene ni dano egini miero gubed gi diro me nywako tam eni ngeni nywako tam gi dano bere mero diro mani ni dano timo pol ma ging'eyo mere boko lo ging'eyo bedo maber chento diro me nywako tam gi ng'at mano tie ka wot di peko pire tek ene ni miero ini bed kong mukwo dano maromo majolo dano in miero ini bed dano majolo dano dano ma winyo lok dano matero ire me winyo lok maka ini tika lok kwede pe ng'olo dogio dano maromo winyo lok ki ini logo wang ma itieko mano bede tika nyurne ni ene tika winyo lok kini mano neno in mano yiw wiye me neno ni ene tika niang'o ma ini tika wajone ni ene ni piera tek mada mier biro bed dano ma penye kekene ni kete no gine ni koti time koma uno kono ana time ni pien ene ni piera tek pien ene ni weko ini kero iket i position pa ng'at matigi peko ni weko olutoka ini nero peko eni inene yo mupore ni ng'at eni ni matika timo gin eni ni keto no an kono magin eni utime koma ono kono ana kodi ning ci eni ni bene piere tek biero beno be dano ma genne dano ma ini romo geno ne gi ng'ech moni ni keti gwa anyaka mo ikin pajo onyo mego mo ikin pajo ma gi mako gwa gi bedo kwede tek obino bori in miero ini be dano ma romo gwa mong dano ma romo kage wache lok mo pe gene pe karo gi lok ta kodi no dong lok me ata dano ma gwa mong dano ma ka in gi wajo gin moni ni bore en genne pe bedo ka gene lok ata mier bero be dano ma pe ng'olo ko wiwi ni gine ma ini timo ni gin marach
nyu ginen ma ini timo ni pepe okulu mier bedan ma winyo lo ka do winyo pe ngolo ko wi me waje ni gin enu ni gin mo ma raja de da nyu ginen ni gin ma be enu ni pe gene do be mier bedan ma pe gene ke ken dar ma ben romo cho chwin dano ma romo mio gen bordano ni eni ni ba eni ni pe agire kwa fo miro mete tien ma ginen ma time ikumini pe gin ma me agire kidong gin ma dong piera tak ma tamani ben mir wan wa lori ye ene ni mir ben wan wa nge tutwale la nyur tutwale pijo magi gi kwanyo kwo gini pol kare dan magi chero gi wanne ke kengi gi kwanyo kwo gi unyo gi temo kwanyo kwo gi la nyuta tie chi en jo magi ti village team health team lu nyodo lu tela lu puonye ke gen ni miero gen bene go gi puonji go bet ki ngej me la nyut madaro ma no gok tika yupe unjo tika tamo pi kwanyo kwogi romo bedo kwere kayindi nero ngarmo tika miyo jemi ma ini nero ni piero no tek bora deda tidon ka miyo neo ngan mano na ngunu nano ni gin mo ni ba peti mabe bon ngarmo chi atura ngunu na ngate no tigi chwin to twal tima chwinye pe yom ma jem mo beno ka time kwore magin o cha ko miyo jemi neo jem mano ini nano ni jem mano miyo pero bete ade da bore chi tiga miyo neo enini mo no la nyut ni ngate miyo gin enini o kolo pingo ngo ma tiga time in miyo pen wiye ngat mano loke dong weng loke dong biru lok chek dong tare dong tia chek dano wundu ngu gene dong mabe wundu bi ben mabe ba luteno you know loke dong biru tare chek dana cheka chi egini man la nyut ni gin moni ni peti mabe pingo loke dong weng dong biru chek enu ni pebe ben mo ti ben magi wajo kama leng ni gen long gi mero kwaju kwogi chi ka ngir mo ke ken ma wajo kilok enni mir gi taking seriously menano ni ngir mo ke ken ma lo me kwanyo kwone that is not something light miro gi tugi lubu lok enu ni ochon menano ni pingongat enu ni logo kumero tutwale dong lok mogo dong me kwanyo kwone nyu lok mogo dong ni kwa dong konye be dong pe me gene me kwa gikin ngo ma anatika kari yeni ngat mano ya munu nero tigi kiniga tutwal worgi peko ma pol birgi chi ma gene chi atura wunu tu na ni chini do yom tin do ngati do chini yom do ma ngati do man no pe ngati do ngat mano wa yamu ngini ti tuon kumo mo tigi chui yo karo gi pe mo mo reju chi all of a sudden atura mere yom chui mo do binu ma do ngundo na ro yom chui ni do tino gi kweni enu ni mo rombe la nyot ni gin moni ni petika teme mo be pien pol karwa nano ben en kir yom chwin mo ma bino tutwale bodan mano na peti kir yom chwin enuni ma bino atura kumeno mo no dong bino dong yom chwin me cheko dano ma chi pere tek ni no miro ge nanni ma gigene chi assessment mo bene tie ma dano miro go nanni gutiye komu ko miro ge nan ngate ni yam ko temo bene kwanyo kone tie atem mo ma yam beru tie
ka temo mo yam berutie eruni bene is a very good indicator ni gin makumenu for ramon noane unyo i family gi gin makumenu time ka gin makumenu time family enuni that's also a very good indicator ni gin enu bene ramon time me kwanyo ko kangar mo temo kidong kadong unu nano dong ngar mo tie dong kawod dong yenyo tutwale kin pajo egini ngat ma unu nano no na pinyu dio ben pegena bedo en kakamona chel undu nano ko chawot tata nano ka bedo muga tata nano kanyo o chero nano kanyo o chero ne dano enino miero ginani ngoma tiga time enini this is not a good sign ngare nen wanero ko chero chungite yatane wanero do chero chungite muyeme eni wanero do chero chungu gine nini ngoma tiga time dano makumero miero ginani giberi chako ingere menano ni ka kony motie miero gimi ti egini ene wiye ngoma miero dano wa machiro yupuonj machalo village health team machalo lutela machalo nyudu gubed gi ngej egini ma enini ngej ma wan waromo miyo ne bodanwa ni egini la nyut ma dan miyo bed kaner kila nyut mukane egini weng mai kar chani wabedo ka gin ke naro ngat ma tigi chwe chuny tutwal ma dong chero lo me maro ko mara tutwal mudong kadiamuno en tigi tam me kwanyo kwone kado marko dong enong no dong beru dong gigene giker dong me acting on mo ma enno na yam tamuni chi miro beno wagwa ka giket dano enini ma tutwale dan mano ngeo ni en tiga wot ke pero chi dong gin enen duare lo me ko da bene ko ne dong ge maro dong ma karolajo ci pol kare je makuman bene romogin ci enini ene wiye Jimmy la nyut mogo to toile bodar ma gitika yuppe me kwanyo kogi gin manero ikin pachi ma peti ma be ene ini madano tiugi yo ma pol toile chalo gene me gene chalo gene yat moni ni minne ko bie kono seva call kono ngong gini dano tiu da bere botwa kuja even the over the counter again ini ramu wilo nema kigi mo tutwal pere chi eru ni bene pebe pien ben wan bir mirwat nyang bod dano wani ka ngar moni ni bino ka wilo kidiat mon madong ti wilo ne da wel madok no unyo gene quantity mo madok no ini nano ni gen ka dong pela chat. That is not right. Miro gigeno kadbed ni wan watigi miri ni miro wanong chente chatwa kendo miro ko dar beno be ko digi beno furgu duogo wel perata kuman chidong atam wiye mana na kang ana gero kenyu Jimmy ana poe te gidong ber me wachi kontie pewda duji madan tiga woriye kontie madan romono ne iromo la poge medugo mabe ana poe Better professor ke island na miyo mabedo da pianga en wen tika time ken peng cha mo kana don ka che nan no ngat mo going through ke tama megane dana cha pole chen ni na no gen na kero anano yes exactly yeah so ka che wa nano mero nano to wati ye o menane me konyo ko me saving armani pien sometime gematia controlling gen no ga mapat Pinga ni wang winyo wai ni wan ti wan na ga ti me ken ping dok cham ga ti me no cha ko mo nyo ti me ko mo wa no bien wa por ka en bien wan ken ka wa kar ki che mer ne ne u yo po ila ka chen na ke bot jo ken mati lu ngi me ke ra mo ko nya gen me ke yo ken wan angeo lok ti ma pol Dr. Freddy Tio Duka en ni but pe ai ken ko mo che ro ne no yu manak ne ne kwa ni pia mar mo to ni ber ka mar pi to pe ke pe They're a bit hydrated like Kerman Kenya. Pay Kenya.
All right. When you preach what you say and say what you preach. So anyway, ana marpi mama ka in pe mar mama ke nene puri iro mere ke marpi ke ni ben pierte. Ka chenen hiti mer cher Uganda nene ikube ka cher ke jome kopango eno. By the way, ka cher ken kar me karama nendo piero wadek no at luo ko long ka ti luo. Joma kan ka ti lewo ka luo ni luo ka ti ke luo blood 1%. Nene cher iro ara ke luo magete timo TikTok ano no ke KSP lu ke nendo piero wadek. No dang timagor tian geo ki kabero pare pare wadu ka ene e program mati ka ene yup ene fon mati ne pera tet to that is quite heavy maka in che ke no tika guru chuni mater ne akera wa ke ne no pi mar pe aro ne ber kenya cham kana gam wa ka is not all fun but quite important lura ma wa bina chak bore ikong commercial break ene now ngo mati ma ira ma mere kom yo mati tien fon mati tien la ma ala mai bien fon ene merwa mi ta merwa chuko chwindano nen olto wa konyo jumbu kan ma mer kon na mara mai ka bien ko mino ajuli kom itieni rama putia wuja mana kede an ne odwana ne ka ne o chalo kuro rama kede do duene no tie Iti winya? te winyi na nge ne na Okay, iti winya mabek, but ikenyo ame gwa no tiki problem. tika winya Tiki problem, then I come back. no tie no mabe Okay. yeah. Afoy. Okay. Afoy, tutwa damo dan weng, abo dan weng magiti tar padu. But afoy Dr. Dong no me bino kacha kapeni katete wa no matika time gang tutwa le lok madak kum 2 week. Be kan wa winyu en ki dog dakta ke kume but don command be football ka fonye mabe Yeah, ti anda winyu loko wen ti winyu wa Ate winyi email ti me lok ma tuong pian ko me to lok ke mu ken mana ke tama mu ken no winya ka dong tu toile ka dana dek chala dek magu loko Dr. Caesar public and professor dong ku waja andong ape ki mapole mamia da medi wi ento ma me wale ni lok professor ni ayeda ku chero chipoyo wi lok ma noni afonye tie abichi ma ka te tie la tira gubi mama ki di ko chon ti beru kamu beri ene po meti beru ke ni pa ho tian ki di ko cha chi ho tian ama tama ni mo ngari ma beri gine ni we pavement kuma ni mo pe die a di ke pe din beru ke ni kadi be ke chambe o ke pole no chambe pe problem ti chambe ko ta Jimmy Wang lu nyore be pe giberu bot wari bot warno ci ano men la manen mo akata tami piendong yanke wachi gelu men ci da tani gwardon ko don kira eno do weho ko pengi gina mia endo te wie don petit beru mera beru kenye ke be pengi ni ke chicken be logo ento ke moro gamo ento pe logo kolo ento tin kita wini ke professor beru ka lokete lunga te ne chal tiki tu vida ye tu which ene tika ye lunga makuma beru ger peti ma be peda down o du don cher boro ak di ko beru en ka chele man ko be da ne chal ene tu ga ba tiki ma tiki ko kina ma chi ma ram no ne kere wa ko ne ko ko wa ko ne pieni yang no dungwa ta ni la mero ma chan ento ne chal ko kar tu wi bien yuma papa ma duata ibe dakar lo ko gen professor lo nyi lo ko gen
yat ma ti wa ta cha ya bi gini Jimmy ma ke na na ti mo me na ti ka ti ti pe ti mo nyu le ngo nyu ma ke Jim ma na ra mo kwa nyu ko pa down ya ke ya be di mi ri ta ko ti nga ka ri wa pa la ni ki ti ko ro kan self harming ki wa ya ne ti ngo lo ku mi ngo la ke na wa ki li ri mo nyu ki pa la ni na ti ja ku ya ke ko kam Allora, ento ti gang ku ja ki ta dong ma ni an te re gang pe gi wan ne mai ram ne no ni bu ti chi nyo ngole pa la nyo ti mi ngo mi gang ne ta lo be en me di nano ti ka ngato be do kere nyo ka ma lo ko ti lo ni abi tere ka ma pe lo ne la ko ne la ka ento no kon po le ji mi ti mo ti mi mano o tiaro twingi nyo gino mo ko ma te ti do be pa be lo ma duong pi an atani be ka ni an ma ti me 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 to get me tani afo it to ala fo adwa borjini thank you Very well, my very well on for matter. Now, Dr. Freddy, and then it do get network team machunga back. I think winya waka win when you get winya gana. Dr. Freddy, can look man attack on. Nan jay to them. All right. Network by Dr. Freddy take a year on attack, but kai chi nene do chama can my network it my doing it. I'll make sure that I bring you in right away. Yeah. What's your name? Christine, Christine, okay, you ain't go for a lot. Joyce, well been, Joyce. Been a minute, Tama may, phone me when you maintain. Can man, okay, you penny. Take a guru, twin down walk, to all man, comments not Benetin, pian. Gene is too close to home, but we have to talk about it. Merwalo here, and then you make going down or make one. Yes, Julie. Kakara ana foi to 12 ju me luan be na foi panelist wengi ju du ju magiti ga na wa nyu ka winyo wa ko lo ke no wati meda kero winyo ge wa jo kanye wa beru ka lo ma pier tek to 12 pian man gen ma tikati me pajo to 12 man nen kano la chujie we network pa fredo betie we en tete wa yan en tie chunye gi kome kero yangi wane ngare tie di lwen gi kome ne en tie dier no tete wa mabe kero jemne tika time kede pajo kono wan ju mo kan wati ga lok gi budlo ma pat kero no wan yang pega ma no wati kede donc kero ke uneno ke cho kenyo ne wan to wati doctor me wij wan wati dana ma miyo ngej mere tien gin ena da tika time tie ka time pajo bot wa do gang bot wa chi wa no ni mier gi lo ye wa ki nen ki yo ngo me niang pe ngo ma dano ti ka kar ge ye nyu ngo ma mier gi tim me konya dano pol kare tuo wij ma chalo man ma romo kelo pe ko chalo kwanyo kwo ge ni romo chaka ki kongi dog ot bene gi dog family kar mo keno gwok no kip da mo bero tie Wai mano dong ngar mo ne ane pegi tiga mere eno dong pe dong cher ka loko tame bon ngari mo chero dong no ni eno ngar mere pa jo kenyu pe chero kwanyo ko ne onyo kar mo ken gang kwan bene man eni gang kwan eni andan ma anange mo time ma pe o kwanyo ko ne ento no mere kwanyo ko ne ki en kirgi wajo ni ka dan ma peti dakta gen gi rom neno kit ko platini tiga loko ko man ni man wo mo puti secondary school ila yibi kenyo chi ineno ni ko platin tika loko o mier wan du ju wen eni wo beru gi wang me tuolo menene wa konya ne pen mo kere tie ma gwak no kan mo kere ju mo kere pen gi wa wun mo mo loko ne wun ti daktare wan wati ki doctor siza ma en ko bi ti ken wa kan mo beru doctor me mental health kat bit eno retiring a few and Dr. Fred wa kong anda wek ba Dr. Fred ne charo tika temo me bieno
Doctor. Network patika ye 12 waka nan kon ka ci aromo kelo yana chim. Anane ini mere dom kong. Abe go chim mo Dr. Freddy. Ci aromo kelo yana chim. Yeah. Kakara afoya jimi afoya ci log ma pol ma winyo Dr. Caesar o log Kenya mana dano mo tiyo gi jo ma tigi wi I wa lo la ka enene tigi ngej ma tur pe do o bet ga kala me penyo penya ngare wunu log o tiga geno o tiga nywano wi dano ko ene man mi o ngej era ye riego no gi ngej man no dano mi o bori Pien jimi ene cha mo kena time dakta e po beneno in juma ga o beneno ni ini tigi pera ka dongi chweli ba dakta eneno chi piera tek ni wan en mo watie ikin piny pajo kujani kane we char kujani waneno ni dano tini ni pien jimi mapol matie mo mako kom dano ma dano karo gi ye mapol wabedo gi to maduong eneno lok me bereavement ene ramo kelo chwe chuny bon ngar mo anen matiga loko time koma 11 years ago this week utime koma makar mama mana kuono ruenji mulago la mer matido no tika ka gwa mama na tin ya ma puri graduating at Gulu University Kenya dwe angwen kan puru cha ti ban cha la pon biro gwa mama na ariar ana chiara no chi wa gwa mama na wani kwede chi kar ma wan watika chiero me chiero gang me yigo mama na ngeni angwen madong lega biro ti Kampala gumaraj wano accident yo la mera matiri ma yan gwera gwa mama ni kuano rueny chi la mien mama ma no tikit gum mo winyo ni la mera ni kuano ruenyo uchiero kwanyo tolo dena ineno chi bereavement kelo peka machalo man me dena beno warning ne do mega ni beno warning ne peka pian man to ma liet mano liel do dagario wando wa ogam grep gi dano weng dano ma pol family ma mega chochok dana pa kolo mo wane wano lielo do daga ineno chi kar mo kere pego meto kelo kiniga I twin ngara chele tamno mera kwan kuonio ento gino wana logo in anpa kero ter boruni anpa dakta ineno ento atimo training matino mano atikwere malube gi lokom counseling down on lock it down on awareness first aid kira ini romo neno ngaro mone ka tie peti mabe onyogi mone roma chala mego ka la tiena bar witie ke na la tieno lingo na la tien peto in ma chala mi la tieno nyuon la tien unyo lu megi lu tieno lu gilu megi ne kine ani abe tien peto ngoma raj mir era ye kira ini romo neno ke identifying gi mone mano tie ma pat do gi gin ma jui kirna ne no winyo professor waje kai ne no ngar mo ni kuone do chero chu la ke umier wongu betuolo ke wakuru ni waku wane ni ngar mo do cha ngwe lu dok gene di guri ku jaka gi nen yo me konyo dano cha gi kom in me pajo ni kadong iritero ngar en bod dakta kadong dakta medo kony me treatment me miyo yat endo ga in petero la tuo eni bod dakta pero mo ngere ni wingaro bale chi omiero cha ki bor wan lo tedero kiro neno gi choyo kenyo ni village health teams en magetieni ucha gi pajo wa bot ilomo mo gi ken ma papa ma wan wati ye gi waje en lo achieli wun mo ti gange ko kwong neno ne wun e ngara chieli mo miero wunu ne ni ngar mo ne peti mabe we ko mi kony bon ngar ne ka do te bot dakta ma dong bi miyo ngo diagnosis mabe gi treatment mabe mano gi ramo miyo ne bon ngar ero ne ki ka bero mo kere ma amier no waje ne era ye gang kwan lutieno romo bullying lo wodgi ti lutieno mo kere karo chere school pe logo maduong endo enone kunge lutieno lo wore gi chako yelo ne onyo gi picking on ngat enoni gi ha ini ngade link to twal in da baba che ini beni ento because nature pa ngat enone tigo meno chi dong gi chako robo ne ngat dong ne ni lutieno endo pe ramo bere environment ma cher meno especially gang kwan ma no ti boarding school ma bo ata kong wa kero ni
ki gulu kinyo ngan mo tika kwan we muiri kuja wa jinja kuja ini tamne ngara mo tie ma en la tiene ne ram lo kwere kar mo kera school adong bi ne ka gi bi ram ko nyulu wor ma gi ti chwa kwere en to kala wor en gena dong gi tika bullying ini tamne la tiene no ni neno ni ina chi jim ma chalo iguni kela yela gi do e kar en ma wan wati ye ma corona ko kar dano tigi peko me chente lok me ter lo ter kwano do peko ma dir ma da bodano cham bene no peke bene ino ni cham dano tiga chana lok me climate change pinyen ma ko lo ka kot peke ni an fura lo gang la wo tigi la wo ma no ge wai kot pe la wo ni kot chwe na ne da lo pa jo ben go wai kot chwe meno ka wai ne pa jo a lo wa kit gumba gulu kinyo pan yang ka kot ben no chwe chi dano tigi peko ma par champe chente pe me wilo cham chi kar mo kene no ni jumo ma chuny gi ngao chako kelo tam atata chuny gi ne ando ka gimo maram gwa ngelo tena pe li wijong no ma chel dan ma du tier tuara chi kwan kwana pian param gwa lo tena chene pe onyo dana be dong tiga yera ni an param no kon me konyo family me mega ineno chi jimi chelo iguni kelo tam ma puli widano yo dano pone jimo kena ma no ye ogeno gene boy tamgi ina chi jimo chalo enuni kira na nero winyo dakta wene un lu ponyo obed gi wang ma tuolo meneno lu tiano ma no inena la ti bot gi weke tegi bot dakta ge kongi ina gi dong gin mo kena ma na mero wene era ye ni kwan lu tiano kwan ma wa kube gi tiga kwano mier gi chak encouraging lu tiano me kwano subjects mo kena chalo counseling loki dano pian mego je ma kombere yaw no bod wa po yam kar ma chon ini mier kwano me bedo nurse kwano me bedo doctor kwano me bedo la puon meno profession mano pol ka dano chera gan kwano mier bedo accountant lok man counseling loki dano no petie bod wa ya chuli chi noni kumbiri ma pala en matiga time muony madano karo ki ieni pero chelo covid madano karo ki ieni loka eni mira ni piero betie jimi chelo social work ni no yang nok barwa ya chuli men en gin ma mirgi encouraging jo matiano ko me bero ka kwano ne wek ko en ma wan watiga karo ki ieni wek wa nung dano magi ramo konyo ko dano ma ramo konyo ko dano chelo free gi en magitie or yame mental health neno chi gimo ma logo ma polo twal pe ka kone cha no rom kana ngeni cha ti diwa an kong da we ko mena fo to twal Better tell men what is. Gian Matia Bena, Dr. Freddy T. Chimka ene, ma en be waja tama mege, mada kid ma VHT, no village team, ki LCs ki ram team, on a work now, to ben, o kon kid me jo self community ma megwa. Dr. Freddy, chawa na wa miya talbot in, we're not being a watch ma mege, pian watem connecting in the studio, pero lare, but purba oloto warong when you're doing it. So, Dr. Freddy, what do you want to Ana for your Jimmy Kidong panelist, Megina Mathieu, Magite Paju. Aring angin uti winyadong. what do Yeah, what do you Okay, well for my tech. An pa mira da no lok mukane ma migina ko doko ngunu lok ma pejade da dok piere tek dong lok ati kuman to twale lok kom to wich ga chen ke wano kom yo to twale borwa kan wanano chalo dene maduong to twale kumada ni Uganda nyo ya actually Pitian lok ma wundo lok ye ma pol. Dong aramero wajanene kata wunu bere ka lok kere kum structures charo LCs VHTs yo da tari kin pachi lutera mita daro piara tera da pian ni project mane wana bere ka timone to kwale wa bere ka neno kit mo aramo mere kere kero pa daktari mikin pachi
kachel ge dotera kempachi wano ni irni aye yu mabe mu be konyo wan itian lo kani pol kare dano ma kwanyo kuoge nyo dano ma dene ni mu kana be no pugo oy ariat nyo cha mu kana no go oy ariat eno da kan niang tam gi me kwanyo kuoge nyo tam me dene mano gen tikere achela ye magi kate gi tam gi kama len kago limo da tai ariat pero mi ario kare be kumeno dano be gi bino ariat mu kana be ramo kate ne ene tigi tam me kwanyo kuone chigi nyaka kere tam ento da char kwanyo kuone gi kempachi donga ine ano more noni dano pol kare kwanyo kuoge gi kempachi pe ariat eno mi wana be gi tam meno ne pe ngo ku achero wa meru kero wa mi funye achel funye ba daktari kempachi ma VHT wa mi fun i daktari ma gi ariat eno mi kempachi chare lower health centers health center 2 health center 3 health center 4 eno ni health center ma gi kempachi eno kai neno daktari ma health center da ber ma ana kwano gini kolegi pegi funyo gi to kwale tiaro me mi okon piku week yo ken inya hotam so eno wa kwanyo kar mi funyo gen gidong amiar wa mi bere kom community structures VHTs yo daktari kempachi mero ene joma bere da mo waramo tike gi waramo medo karo gi wego be gi wan ma kwiri gidong bere go be gi ngech ni apoga kempachi gen cha wa tujo no gi tiki community ka chel mukare liuk me yir yu me pati ma duana ta te me kempachi gidong cha mukane ti palwak ma ti me kempachi no VHTs tie gidong mi ario LC dong 1 2 3 weng per termino de minge me karo gi ku be kinge me konyo dano to bale lo ko to wi gidong dene gidong be ma wana be ka fun wana medo community structure mu kano kenyo waluo ni community leaders community leaders yo be ma pol mi a chero be daktari kempachi mi ario be LCs mi a ter obero lutiro kanicha religious leaders na kadena winyo kono professor kono Dr. Caesar berga lo gena pere ter bi mental health unit wan wangeni mi okon pitu wich ole ko anano yakke ken eno wa waluo le mo mane ti waluo ni biopsychosocial elokene biologically are mo kare ki ponye kare ko daktari era ni ka tuotie gi miyo yak ento wangi mabe ni ka odugi tuo wich cha mu kene wat pat ngat eno ni gidano ma en po kire no bale mate eno wa social services pier terra da idong psychological pian ka tuotie por kare la o tampa dan mada eno wa ka ngarte kita me de na cha kare la nyul mu ko rom beru tiene ngate ni cha beru kene pian no ni coin pa po pe don't coin pa de gidano beru pe so spiritually benefit pian wan wa tigi ni ye wa tie yo ma pat wan beru por kare eno wa ker wa ge ariat lu dero bini be gi bino gi lego wilu tuo pian ni dano tigi ni ye mate tel ero wa kero lu dero bini ikien community structures mano pier technique ponji ko mero ni wati fonye na mera mone mo tiro lo ko bera lo kom gangkwan wangene pol kare wati gulu gilo tiro ma pol kaberigi politi gangkwana ye kago dugu kar manaf donc pier technique ni fonye mier no be ni ne kero gi weri ku be di diero eno ne ne la tien eni kati ma be de fan la tien eni pono la ke tam karo beru kete tam eni pone ti kete endo eni geru ma de ti ma be so maniera ne angaro no te tam mi self harm yo tam mi de ne la ponyo mo detecting kiner ke mi supporting la tien eni donc community structures eni when te tega da yani kawa dare community gena wa cha mu kane community members be le wa daktari ma tiberi aria ene ni community gi ngeyo dano gi
lo doctor ana biro ariat an ana mo biro ariat para mo ngeno kita en po kere ge gang wanga no ana yo tiata mabe endo LC1 VHT me village ano ne la foñ mabere village ano ne nyoge la foñ biri ma village ano ne no ngeo po pangat eni mabe lo doctor wa ka ngaro man kana hana kai po ne ngat erni yo ano ma pa na nyingi ne ngero mo lang ne mabe ni po no la kero tian pon kare ngata mer kwa po ne yo ngara self harm yo kere ku wi yana macharo ne no mabe ana ye kita ngat eni time kere kita ngat eni tamme ti kere kita ngat eni wate ti kere gi dan mu kere wan no la ke ene we no kai community structure in community members ra mo ne mabe ni ngat eni abla ala ka mane ti ko ne lo kan ji mane ti ba be en we ko wala nyut man na nen professor kwano la nyut mo an yarate mu kare lo mu kan yo kita en ti me kere kan no ala ka mane ti ko la nyut eni gira mo ne ma be gi ken pachi lo yo adia so ara ye tamu dara ka tamu completely ne yo ma pege tege mu mer wana tage tingen ka wa mero ni wanani wadwa wanano keme mi pon mu kore ti tuwi idon wanano keme dwa pe level metene ikumale mi Uganda nyo ya chudi ene ni no mer wa make care pa community structures ma include LCs le fonye gangkwan fonye dini ka chelgi VHTs idon ka wa biro ariata wanano keme mere care pa daktere aria def money yen ginen wana time gulu gi moro ento kebana neno kere aneno result le bero bede da ni alma no kare to twale kan no chawa arwata gi jimi chabe mine charwa statistics no data mabe we no waneno kimiti jalom side that night tiene ya kinte ka focus on ya teken ko be karwa maburu twal ko abe neno result so your tiene nakadim chakalok na chakali bol dene weng timegi community dene timegi adia de lo tene ka wa mer chuma pe mer wa ket luet yat ma te ada community ka wede no ti da tere adia pero be yon ana fue Bere to doctor panelist kachela pentie bo doctor wa mi won la penyo bo doctor wa no pian o chano lo ma mega ma be kor ka en barangene ami boru kon panelist kin meti wa ben kala pentie cho kan yor ma fu doctor te online wa ga mo there grace ben Apoyo, doctor, apoyo, Dr. P, Freddie P, apoyo, Udong Freddy yeah Dudong Freddie. Gima mera tamo in bene ng'eyo ki mek dano go ng'eyo pe dak ne wan jo ma woko ni bene lok mi mental health kiri wa woko kany daktari bene pe ti maduong funye weng bene ti i grassroots en ki community yen kita way dukti chalo kama wan wa ti ye first aiders mi mental health bene ti way dukti yen jimmy eni weng timme kama dano ti ye di beri ye kiri chalo kama dano weng ti ye chalo community nyo ti ye timme ye tim ene kama mier ngo kipunye ye dano mi neno jimmy ki dog gang ene mier ki kere pien kiri wakal daktari mi wit nok daktari ma tiyu ki loke wit kan bene nok akiri dokta chaye ene be wayo ni eno ni kiri wakany is a problem so miero ki jimmy weng matwere ki pun dok me wit bene loke neno wit duong ento eniktin wan watika loke tutwali lok mengo mi neno ni dan pe go kwanyo kwogi dan pe go wane nyo mato kon cher ka timo jima kumane eni duju mier ki tim ni chake ki school way dokti nyo kere joma gi teacher le monyo police I jimi isegi yona wengi duk kama dan wengi ye mier ki pony apoyo an loka mer ma mier med ne eno apoyo
of course. Yeah. Data again when you tampa lyric reason no. And when you warm and it being a background work and money tunya yum in Kenya pet but ang pedong waramo gaya ni go ling garo gaya but do want to take a win my bed tampa lyric race kero wajo kere ne pa garamo gamo Kenya panelist put me do bodo ka chi mero ikom ma lyric race wajo boda mapot data apoy mate Jimmy donc la mère Grace a charo pa bana tige akwe moy kan piane ikin community structures maybe mapa wa ye ana ye clan leaders yo biro kaka eno ni oberutie ikin project man na mo ati mo ni piane wano cha mo kene lo kadere biro jara ditime lara ngom chika wanero mo no ni lara ngom jumara mo chugo lo kama be ana lo biro kaka lara ngom lo ke police pe konye rutwal eno wa kan kai na ko mar mi Uganda wa tigi pete me duong tian dano mo je gichara police and yet no get taken to be a car mo no garo chugo lo eni so bien bena wa funyo gi iro cha mo kana bien ben no mi ro nge ken mi tero no member me kara chela chen bien wa ti ka ta mo kana no ga cha ai beru tie che cha mo kana ene ka cha pa kara ni lo mo kana no pe ti ma be kan ma wa jo mo kana itam ma ro pe be kan en kiene no tam me wa no pom so look eno ne pa Mary Grace tima bere da you know pa wa je pere berga focus in community rural ento pere be technique gang teach I can teach la cha mu kana wa no ga teach mu kana yen ga teach mu kana period of this stressful to trial yen no ge kera wala mi bi ko to trial ene wa cha mu kana jo mu kana bere de jen wa de boundary na pe tene karanga to plano karanga ti dokti karanga pe dokti ai nan o kamo mo no ni jara anything karga ye don pero tomo handling and do ke pero eruni so gai ti bere ti can give me eruni so manyere ne but gana no ana pia emphasizing to tell any ai nan ikwale no kom tene maten wati ndana ni yo wano kom ole mi no one structures ma kwano gini and I think it's taken that. Tell data. Panelists, put data put here and put pay out ngaramati longbo data pen ngeo commitment here ma ben no. Doctor Wahayab Dwene okay. Oh yeah. Again, Dwene da kibar kanya ya wa ran peti akaraba Dr. Chai. Kenan network me go da ko pengera. Pe ka duan pe ka kenan ko muting ne chalo ke tung Jimmy bar can check you make ke bar kana ya botie Dr. Caesar kenan ko duan pe ka unfortunately no better earphone. now pe ka data no duan pe ka pa ngeo ke tem e keyboard kenya ke di m gong ke keyboard kenya no pete kate se kwa gena eramo kono kon kada do di link na do ra kono wa no nan karamo yu pega kene On your maybe earphone. network temo da very low data kenen kon kai try to rejoin the show nan karamo yu pega kene sometime gani gaga pa moro en gelo yela cham kana bana Kainan kong kay ramo rejoining the show doctor ketung bor kanya wa gana tem keren. Okay.
All right. Well, nan kong ka daktar kong. Okay, daktar kay look dong. Mantin ngo en do. Na neno dure tiyo maber daktar. Nyoro bero ni connection me earphone ma mege kwak me po gene maber not to lose. Umar bero ni. No. Kien mo ko daktar biar kanya perlis. Ngeo jo rio mar kur pia golo. Babra Chan pengarutar ka. Oh, Baba no tika donye gene I public pe tika donye gene chan ana da actually wrong gene bara. Okay. And I don't know actually gene me public ni, but I think actually I might have sent the committee one. Okay, but kat dong kiroti kanya ka enti gimo ma mera. Baba kat gimo ti in ka loke wa eno we ko win pi en bene maru yara paja. Barbara, you don't have to put your video on it. I'm look merek duani. Yeah, okay, audio audio can get kind bana. Mono mute where the ben look. Okay. Ma de ben. Angeo yene tie pa jo kenyo bana. Ineno gamu kene. Dak bene imoko chadene ko ngoma ke lo enne. Wabig wako daktar line kayo nung en man ka winyo gyan mo chira mo meron na kung short. Waka kelin kayo meto wako ben. Julie. Ako ito tuan uno rin ining Pati mabe ko enen. Ko enen. So the network tiga yelo pa je tuan. Yeah, network tiga yelo wa. Gin ma mero watch ne tie manak tuan. Piani enini uber topic ma pier tek tuan. En tiang lo achil ben mumi ka winyo yup money ma Jimmy was there ni luo TikTokers family show chiga time mahale one wa yero team ma me gwa chal lok me yoro kom lok me wich chiga time ma ka tutwali bo peñ ma pastor maka na ini neno muru la wo maja lok winye ni ngat mo achel ma ono tie kati chalo la police iferi ilaropi en kiwaje ni ulok kichim chi yong elok kichim choto ke porri pi cho kwanyo kwone okekene dan eno ne ki yego la wo ikapero make luoni akonyi beru mache gulu city donc ka watiga log myself harming in one nero time maduong just ikin kachabera rio ke ken waneno time maduong mutime makade ker da odwe achiel chinodo time maduong kwa wan waneno la timbia chara ma udere ke kene ki ya pach Madam Rocho no en timo dere idukane bene ke kene ma en chari e worse uruone ke come mulugo kino askari maono en gwago kabir mo liera udigo kino mano ukero earphone ire we tiga kogo eto remo ke ken ena tiga mol ki ume
Pero veo mot que to mero bet kede. Kirka bede ki bego ni wagonyo ki tor ngora tor nyo gwa kitimu gino ma at korigene eni tiga time ma duong tutwal. Da anong luor na matit tutwal tiye ni. Kombere eni ni jo ma megwa magitie ki access onyo gien gimako mudugu ni gini. Eno mir don ki ketek tutwal kaneno yo me konyo gien. Pieni an ke ken in the town onyo in the city me gulu ga kain. Utiano ma ana aworo ma tiga cher ka wilu je mogo mate tiano mano we ana ai rub merki muyeme mano cher ki kar in kar muyeme no ar chera wilu chalo bakar ga wilu ga ma pat mai yoko gene ga o peace bara kada marmo chalo utiano mana tiga kaman mudogo chako ko karman achikara rio ikin gige ken gitiga rieme ma chelle ki mudogo ma pengene bene no kache gwa onyo ne ngara chelle pien gu chiru nyikri chaja de la war po mer la ne makano gwa chelle war be ko en ke keno chelle so ginatiga dogora chutwali to toilet board joma mamegwa magati lock my security omiyo chen chawa chikare mo mati jirani board waka kany tika miro chelo mien hat mamega kiater pianne pingo guchung kayopo wa yo merma kara no piano iget kama wano tiye ci atiga neno chali wachi lok me pero me tuo wiji eni tiga dog tek tutwal bien beru chali wachi pol kar ka guti mobile jomano gitiga war kwa makaman ka guti mobile ka wigi yapu ka dong wigi yape chamo kene dong yen ginne ko keken we in pe cher buj we pe ko ne cher tim ngono nyo gwa pe bet ki pa no gu to keken Chatawni, Dr. Freddy, umergo investing benama tech total. A log me ponyo, umegewa magati log me makomudugu. Ka Kenya ye don kamo umergo kati ye chwingi lawyer. Pianka wanwa neo, to muber ka time fudong chichake pole weng luka kimudugu. Tutwale yung bodwa kakain pajo. Biara tek tutwal mer mwagani nyo wangi waker ye wona chingwa waker ye chunywa ye were oloto kirwa ngat magwa nyo damni eniti mabe tutwal kongdo ye bene ni tam ene biara tek mera winya professor na ne wachi ni ti jo kene ka ini ne ma itika miyo tam tuki cha ogamo doge o chichor anda ko jo kama ene anda wero chao ken kong logo tiago cha penyo da kong waria green nigal ka artika lo romo ye ka logo chika cha nyanda o cha on gina kama cha poyo ya poya waja nero na nel ana initika lo ke ana lingo chi tamani anda romo lo chi win cha ke ni oh yeah oh okay chi atawni wokeru wono chunywa wa konyo jama megwa magatiga word ikore forma kabiti ana poe matek panelist be matek ma adigan be matek data doni dong tie ke biende met iko ngomano data very matiga wene kay ana poe total a bit ki pero pa ni ang ginagawa mo team sinong I logged out and then I've logged back in so yeah when you don't yeah ana poe look mana when you panel as well Dr. Twan look ma Dr. Fred don lo yeah tamu ini jio chunwani tam man ne mir gi phone village cell team ni Dr. Twan pien mone kin me yu nge chia
Chabit Mokarma Waloni. Anna me example of television program Magi Nyuri in Uganda. Ma Nyuruni Dano ma Romo million a power and when Kolo Gitiki to a witch. And to Doctor Enoch. Don't in the meeting, WHO to recommending the phone community mental health workers. Anywhere one what community 1 year, my community, my bear, Madame America, any village health team. Tammy and I can go to my look, my one look. We do a Kachoka be team, Muamukaro. Kedalo, district health officer, Megulu. Now, one time in is where pick example, Maninen Barawajani, Northern Uganda medical team, Magiti Pade, Gain Gufonyu, village health team, Gufonyu, village health team, Dana, me a chair Pieri were there. Now, this is a small area, Magina professional medical persons, knock mother. And okay, Nano and Joma Noke, village health team, Magin number Gibu Tiga konyo kogi mono kinanene twer be mada kawano timi in mental health. Kido amir kong alok kong mananok en lok mengo self harm. Tin wa yer lok ni wa lok kom self harm pin en ma put down tiga wan na kom gini ni any car metamani gini ki jwa ko ma put piao o ito. And madong ngarme attempting suicide. Don't they get out they die by suicide. Kedi wa logo ben mi a bit sensitive. Ni logo mo kedi bit kilo no it's not very it's distressing and insensitive. Chalme wa all down on him committed suicide. All down on the eneo it's quite insensitive. Yeah, it's better to say completed suicide rather than how can downway successful suicide. How can it be successful? So completed suicide is a much less distressing. So we need to bear in mind. Suicide, you can define it as a willful act to take your own life. Man a kalo o inyim corona miro uben ngati ni no miro panyo kone. Donc neno gogno kiranen dak professor mono berawajo tamma ena wega mano gogno expressing ene miro panyo kone. Che neno lo ma come doc neno gina ngoma eno timu me moving from tamni mer quanyo kone to timo ne come professor neno ter ma be madani me chiel ene me neno ne dano tiki you money man kwer quanyo kone kede ma chala Paju ka dong ngar mon wil gwilo mon de ngin eno ni dong pedok lok tu dong no dong yop tie dong kidong tie dong ki plan go plan no dong kidong ikone dok tie nyo gong nyo wat mo bi kwan kone the other thing is area makeluni impulsivity ngati ni wagnu pie ketama tani to twale kangar man wagnu tiegi gena gwag ma nyubu wie chalo ngan ma wagnu mar ko ngan mo mar jai they can be very impulsive donc to which come can make you very impulsive particularly to makeluni bipolar disorder kangar ma dok tie manic they can be very impulsive kidong kangar dong waya
Chuck and where under at all. Don't pay, you know. They can endure all kinds of pain. Don't be a peggy lure at all. But don't chuck and no. Ginano and Kira under at all. They imagine themselves dead. And you know, you're a teen young at you know. Oh, come on, right, you know. Yeah. She don't. Enony, ke mawatika loriene past behavior. Ngarman kaya beru kawano come is very like Nikombedi. Giromo one kum gidak bene kitwer kwanyu kogero. Chuwell gin makamana mir kinen matek and pe what tiga wajini village health team gitigi dear menenu kin weng ento oro no romo winyu ko pangarmo ni en no emiro to kado winyu no miro neni ngati en miro kine kite kama kinoye kama noye kon now diro pada doctor ke diro pada on ponye pere te kotwal ke kedebet wabi ponye gwangyo village health team pol ento pege cha dir ma dano ma ponye dir ma dano ponye dok no tie ke dir ma tero ngi bana ni adani ke de be no ngar mo do yu bodon adani de be kwanyu ko ne ento put ki ramo la ko de main ki le mon ki ramo lo ni ngo ambivalence ki tung kiel mero to ki tung kiel tam ni an kona put bene tero be do be you know and a professional tero winyi no ni there is this ambivalence the mangarmeni they're changing their mind and that's the thing to hold on to where you are back to this reality ni with you know twere so skill padano tira tekotwal donc polkare and kiwachini kadano wano kungi you know that's a cry for help. Let's get that help on. Ento kadano panyu koge monong no dong mental pele do right madong pene no dong any other alternative. Don't give no tamane and me the team can don't me de kwan ko ne ko dong. So be kakinen mo fun ngar money ni take a one to come anyway I know bin kinong kon yo neno. Yeah, kidong amiro jollo tam ma you know omera Caesar yo kelo ni pegi cha teach pa me quaro nino cha oberge lo ni there is this concept of cure Peter why no ngaromani is going to be cured endo kakiti muti money he may be healed when you know he may be put on a path he will come to terms with his own mental health, and that's part of the healing process. So if they can come to terms with the process and they can, you know, seek any other help that's there. Pen anong even young paju. Kiti bit dong kalung kiti uti jachuli. Iwaya indo chet de nen dong dakta. Dong teach dakta dong dak be ma kumi mabe. They know also that, you know. So it's part of the healing process. Mapmir pa cha da ko jol gina yu makomeno. Sinong kong anawek command kong me kare ki dano mo kaname. Yeah, Professor Kelin Ganchi kung wanan So Jimmy Anapoy atamo ngo madakta birka logone ni Pierre Tactual Aramiro emphasizing in a chill. And wo which ichao kene papate tiegi tuo mani kono initigi malaria initigi tuo mani ni makwidi mani ni ene ye kele makage miyo yate chango ye dar miyo gunge poa egini ne ichao kene pituo which biro kit gin mani ni ma pe romo chao ne unyo in pe romo lo ne bene keti initika winyo a rema de chwinyi
pien gin money no marajo time ya ngej chi jama kumero pechang in peramu wachi inong miero gin money ma raj ma yamu time ni uchango ni peramu chang gin madong pier tek ana ni kit gina ngo ma giromo timo ne wek ini mete ki kwo in spite of ngo ma utimene man ere papate ti malaria ka ti ta mer gi chero gi miyo yat mi malaria magin chango madok ber ka gi no ngi no pidi malaria dong no pete kumi but ero ni papat gi tuo wich pien jemi ma dong bene dok bene jemi ma kelo tuo wich piti en achiel ini no ama permane ni yamo time inge pero en ma time ni gin mu kene dok no medde bene gi te kenyo ama money ni dok bene no medde gi yutungen so gi bino ka achiel ka dong gi goro ino chi ka ini naro mere ni dong koze dong bene ti achiel de ken ichao kene ini rueny wako gin gi dok bene gin ma dong ma gik ma anatamo ni mier walor ye ni you see ini romo bedo ni ini tigi tuo wich mane magi luo ni depression nyo wak tuo tam nyo umu mano chwinyi tiga chwe twal but ichao kene no bene depression ke kan ko matie luoro bene no tiye pe luor ke kan bene mano tie tije mo bene mano tiga poe wiye jiji mane ni bene no tie so in romo no ni ngat mo ni gi romo chao nying tuo wiche ni depression but a depression eno ni bere no anxiety tie no signs mo me PTSD bene tie no sign mo me bipolar bene tie no sign so ichao kere jeme gi wengi dino kachel so that is what makes it very complicated ki poko kine ki tuo mukene ni so kira doctor wa mabe ni you know we need to engineer a healing process ma ni parade dagi lo make cure you know we need to get people to understand that situation and begin the healing process and the healing process is not something that happens at a go chao kere chwalo kare mapon mo romo chweli karwa dwe achiel kuro mokene bede romo chweli karwa mua hakolo manoro ini chako nano gin moni maraj ma otime ne iyo mapat gi kirana ini nano kwere mano kelia yela and that is really really important ki cultural gene eneni cultural practices muguma wan wati kwere ni pigi tigu tutwal so mier po wacha beliefs madang ti kwere kadbe ni ini tigi ni ye ni mapat ni ye padano je mo chalo nyono tongweno gini eni ni bero no cultural relevance tie no pera tagade da pien eni ni tongweno bero gin marking a beginning a new life so the symbolic importance of nyono tongweno very very clear and very central muker madong ini donyi ot nogi onyo pi wi ot ka pi gine kumi meluago gin marejo igni dichu ma ini ni bene tie bene dini tie bene dini ka ini chere dini protanti gicho yarari pingo gitimo kumeno that gives a symbolic importance begin money ni gicher wan yam wachero gene siza ngeo mabe wacher ka wachere ecclesia gikero gene money ni gin money mangweje gin giluo kono ni gole ngweje tie ma incense no gikero gin so one momo birmo wachi eni ni manti pachatan pehe keto tien loke tie ma weho gitimo kumeno ni ci dar ma gi tigni ye enu ni mier po kwany enu ni ogi bot gi
tien gin ginaro ni kit gin makumeno ene ye kelo the healing process. So tij mano cheka chuli mugu mano tieni in miri nyon tong gweno ka in riwo to 12 ma pe o gangi. It marks a new beginning. It marks a cleansing process. Ni gwagin mo ti me kumi yam kaka mo ma indo mir dok pe bin kwede gang mir dong ini bin gang as a new person. Ti eno ni peer attack. Ti dar magitigi ni ye kumeno kan ye ne Rama facilitating the healing process. We should be able to embrace it. It doesn't mean in me repeating yeah to embrace it. You just need to embrace it for the well-being of not animal and take a suffering from a problem antiquated. No? Atam anunka gika kenya ana poet yeah. Better professor, mero kenyuma better. Now, angel chawar mtima ochero or tomero oya gire bana put pe yaku Dr. Freddy, ngeo in itimene ki commitment ma okay min kenyo bari kwanyo kar ma megi me bino me mini wa ngech madare ket ma steps ngo ma wuti gat kwa nega kenyo wa no kon iyo metro wujano yourself but ma fut pe ya doctor ka che mo tie nyo lo mo tie mer mio ke lo ma fut pe ya wa mini de ke man ngoro to e kwan kar man me che ko lo bana pe ne na maten ma fut pe ya doctor ana foi mater professor ka chelge umejina ke umejina wen ma kumio lo ma meki an ke winyo lo ke wen tue kum jana chel to kale era ne watie ki pero do ai ka berwa to kale na dara kum to wi ka chelge to dene ma pon kar dano pi te kar ma ki kar gi ye ti kwanyo ko gi ti kandi don bere lok ma bere winyo ne ene ni yen ma wati ga emphasizing kan kere beti wati lok community structures whom you are nan can me supporting you me do care gi in terms of nature ene ni yen a pier tek ene ye ti kachel bien kere bet community structures anyone ponyo gi o me do care gi te lo ene fo ku be ti kachel ti daktari mano gi ponyo gi ki diero ke pale me na ni mi kon pom tuwi don gena wa ariat ma tet me gulu bedo ka ber mate ko plan era ni en ti kaneno to pale district mara maboro mi ya Acholi don pete lo ke ni district mu ka ni pege department mo ko maneno no kom tuwi and tie ke kanino capacity ye irong pedir to plan so ino ne olo arian ma dir me gulu era ye tie capacity ma dir to olo bene kai neno arian ma dir me gulu no chamu Canada pero be tie to pale daktari ma gi fonyo ge wama malen le nya tan no nan ka di ke pol to plan chike neno dano ma agi district of Boro ni kade dire neno wel daktari matie kino ni fori watigi tia tiwa mapol that is why relevancy dom tie mi fonyo community structures LCs ki jo mo kana madam wa kwera kwa na kami nyingi we know we're promoting community mental health yi mo kana tie magen kira ma identifying the community to be managing the kono no relieving burden to kalegi kum oriat madir we jo mano biro de oriat madir pe jo ma mero special care and attention that very mero specialized care ini ni era ye approach ma wan wati temane kedong genopol karawana timo era ye me community structures for the total wati mo project man na na bera lo yene ba pol kare gena wana timo era wa mi support pe pale gita kare magi tiu
It's health centers my room mapping, health centers 2, health centers 3, health centers 4. We need a meal to try basic and basic counseling skill. Dear, when you have time, a change dear, when now not in an channel back here, she don't be looking at anything, like a getting no. We're not in young pair of any committee. Đúng rồi, phone card thì what tiene, các bạn phone you again, in health center the one mapping it, again get you cái chain cái VHTs. Đặc biệt là cái team cái này luôn community dialogue, nó là team này community. Mà nó cái chain cái loạt me ya du lên này. Chỉ bên ngoài ta mà này, qua bên mini cái care ở đây này, các cái care during community dialogue, again cũng bị cái care mới made a great but loạt lên trên tài trị. Quẹt nó loạt qua bệt mà nó nghèo. Bên đang nó nghe này của vị trí, đang nó nghe này cho đen này về kia. Giờ là bây giờ tại anh ấy mới nhiều còn những cái này mi ai chơi, ghi kia mi ai rio, anh ấy đi ăn một miếng bít kia, mi nhang đi ngắt anh ấy thì cái walk cái ta mà chết đấy, nhiều ngắt anh ấy, nhớ là ở bít tin kia, tên nhang kia tam. Yang nanti gimana ketika Allah mereka kira ni ada ni nera you mabe mu pore ingat ini you mabe mu pore raw bermi kare ne buat data kimkai kare ne kan nicha buat na punji ni dan kare ne di area ye yang no pero dong tie bagaimana ini ni ana ye cuma one tiga kere Ki ero ni bene kerwa ti kumeno ano an ka chala understand seda no futerama to kwal giket level ma walwa iye to kwale kumare mi Uganda in terms of level method dene idong level me ku wi patie yan ka pe won mo migere ma cham ka ne war pajo yini bini wa kwal mer la bola chele kan bulu city Pwede waro Carroll Street a Rio in Bulu City, mano pe nero ngat mo matiki pero me wich, pero me dare wich. Pwede Carroll, yan ang ngeo Bulu kabisa kaya chat kumpiti, ipwede waro street me Carroll Rio, no pe nero ngat mo matiki pero me dare wich. Tendo pe ni kaya mo for wati city, ade Carroll Teng City for kaya Carroll District mo kaya ni, ino ni wati kababe kupal ko. So ano po ita Bulu pal mo karo kere ni onu wanero community mental health enu ni bare approach madong betiu mabe idong peluak mamekwa ana tamo ni point here point metu which nyonge ya tie mukana tie mero yat ngido mukana be mero yat en kana eni bana mero dwa ko ngi mabe penitu which we mero yat en ti mukana no pete kare mo ni mangar mo ti kare ni ye ena e wa no ti kera nyana mi wi to pero ko ele go ma mera ya ena per te no ku pe gi le tiro wa no enen yu ma be ni ko ne lwa wa ki wa bero ki bien mo ori ya nin ena ka ko pe ara awaje ene ten wono mi gena ki le me gena po anyima po bero be to kwal ka po aneno approach e mumero wati kere neno ni dano ke rojo wiji mabe yani wana be kanywa neno jui pe yo to kwan tawo le foya Dr. Freddy foi mater in me kwanya karo mege me bieno me mine wa ngoma tikati me ki paji ki ngoma wono tikati ubena ye madare lok me to wijano on wa dwa fo jitwal botin angene puro ameriki kupe kare makache nen loko mo kan tie metamo ne pierre ta e bien wakilwa of course tegina machima magwa mai ram kupe ke wan chamo kan wa dwa fo jikan botin ana foi mate kan bere foi to twal tien dar paluo tien lo tien na mi ari yo me perie ni a cheno bero recording mo bero maber da ni ari yo tien alega no tim makija tien ni ba mo ne to ke le tien ayela so ya dan lo mo tie ana tie tera
no pier abi bero gi yung twin ma tiep pare ni charo studio kama Jimmy ngere apange ka Bernard. Bernard, yes, Bernard. Bernard there me charo live studio kai na tikulu Of course. Better tell that in ga chaw na wrong in na be one for mate. Foi total. Foi daka, foi. Foi total, yeah. Pocheka. Okay. Man Dr. Freddy no ma biano mini wa ketbet wa temu kelo en studio network o ye ento wa tota ol to wa wunyo dwana mini wa phone matie bana. Ngio chawa do tema chero ento wanena yo makien machero ka giro ne kere but Barbara Chan en pe wachwa gino mo ke neno aton manien tika login ka en Dennis apa ngeo ka dong aram minu kar me mor luak da mora ye pen chawa do tumo ko pa ngeo keta again kere Barbara fureti Kenya kede ene be mere ge winya puri ka no Atie pange ka winu dwan. o ti winya na ti winya Ana foi anya Barbara Chan wala. Be being ka joining group neno mukene. Amoro dano wen a foi attack. Very well. Foi Barbara, foi total. Moria Barbara. Amori bene. Foi. Amoro dano wen. Anena chara Sizano way mero lo kajan at kwana ge mori kidan pangi. Ciao ne Again, begin purgere olto na belwe biano but Dennis anan ngamo dani yakan kinying ne Dennis pa nga ka raw mor lo amor ka no ka che ngat mano put pe ya ka pe ngaro tu ka manien ka ngaranien che ka re mor dan olto wer no ma put po ngwe ka Dennis ite winyo Yes. Ati winyo. Dennis angeo chawa do tum gere but be amoro unweng Dennis still unweng ati mateni kumbiri chawa ni atie kabir magiluoni Arua I West Nile. Foi total. Ento atie gene danuma ki gang padibe lamo. Yes, ribi. Yes. Yes, apo unweng man program da abero ka winyone maromo kichiel krio kar mukarangit bat palo chirong matini abero ki what money chi adiling manok me o gang chon, so that's why I joining late tema keja kenyo bata bi medeki following chabet mo kan mapina nyimi program maber da fo mata winyo ne be na ma foi winyo ne be be en ka chene dak to che ba kuja we will talk about more now again chawa timo tomorrow but Caesar we ma put pe yak da kwa no comment na chel man kan I watch ne take man ma mer matete ka chiki am no nen ken me ciao ne do karo pangi ko rom ne chin. Okay. Ciao ne. Man go cha ye topic ne pe kana na wa ke ya cha now ma put po ai kan anano comments ene pangar chele ne matimo bieno kai na pingwadi yor kan o jok antiga chwala motiken ke and penalty winding following from Bobby Omor district actual mod but Matthew More Dr. Freddy mapuno po bieno ka erne ocho gen Mathieu katime ken pachi kumalo me Uganda duong total manan ketano waje kede ngatene waye nye chingcha yan wera chala chuwil chala more ken na achiel ma mero waje kan araba ma waje ka ni important conversion thanks to Tarapalo can and can engaging in social functioning and activities, just as sport, music, drama, etc., within local communities, help people relax from traumatic experience. And teacher Lapen, Mangeone,
Of course, Professor, in my photo pay I can get doing the Karamana, one or doing the Karamana. So, Professor, I'll be very gamma in it. Yeah, I think this is obvious at Amoni Enunitika Kare, Mirpoa work down wago bit idle, instead of Characamarco, Tieno Luteno will be engaging in activities such as this. Yeah. Okay. Rabba, thank you so much for that question. Pierre Terne ne kitung bari bar. Now, jumo kan matin pati nan komgi mego ros and mego matit kan tin ko pe angen chapian manyen ka pegian monotie. Amin waro pian put ko mane pe yo total wala go bane to chang Dr. Alfred Banya. Kiomero Alfredo Karayot foot pe kan sister Pasca tin man pe kan. Nano tin apio tin pe yom pian na chen. Ki sister ke sister Ann bena pere ken wakatin but angoni few days to come no go do kago do nano geo kan Lady Grace angere in pelot in madwotol amini de kera chiel chi dong bena gena chi tel wele ga dong no mega chiel wonen ken ma kan ba metin body in melo Okay, da an bene pad lok don ki lok ma pun. Da ta mer wa lego won mi lor program. Ko nun wa lego won. Wa lego mere e nyin won ki wot ki ti ma leng. Ba ma ko o pui pi niang ma tin wa pui pi lok me ma tin wa lok me wich. Pian ko pa dan weng mene politi wiwa. Kit. So ka wiwa ti ma be ene we ko wa be ma be. Si wa lego ki dang tuju ma lok mi wich ka yelu gi ka be ma papa ni lu ba ini romo cha peti gi mama in pe romo chango ne bene ki wa pui pi lu tit jo ma gi tiu lok me wich mi ni ki tiro ki ngej ket ma mier guti kere me konyo dano i ko lok me wich ma po lego ben pe program ma tien ma wati kere ki program ma jui ni i mi ni watam ki ma papa ma wakil ma konyo dano ma megwa ma giti gang to twale ki puony weng moro mokelo gi ki dir me ji ma papa walego man pi be pa wori Yesu Kristo Lordwa. Amen. Pemandong ojowa oye o ya gire me yomatin per terne lo TikTok family go tamane gichung ke lubara chele ne me two which me po ngech en even magente yone gulu man ma bed ma paro ne piero wa dek no nene kwani karo megi me following ngomati wan waji jakamala o maka wona ka chia dek manyen hello kente on fo me dek aro le go ko de Amen. Bella corva doye, bella corva doye, bella